Mana ya tewa andana teh? Gara-gara Pak Haji anu bager ayah sabaraha nu pami nu bager dede nu bager mah 100 juta tilil deui gara-gara Pak Haji ahang anu sayang nu sayang sabaraha nya demutan tilil deui gara-gara Pak Haji undi anu bager anu pangcanggihna lah ya mah kage canggih ieu eta tilil deui gara-gara aki huis anu bager kacini rambutna bodas tilil dong celentong raos asa jago kuring tiudak paku ngabenci lompat ka kolong hari di kolong anjing ngagong
Heula. Tadi sarang Ibu Haji naon eta? Sarang saha? Joko ampiran turun abang itu langganan. Ariko yang mana Ariko? Ariko Jakarta. Pak Haji Jagung. Keluarga besar Kepuh di Antos. Aki wong pada kelingan masa, aki wong pada kedanan, pelayan Warung pojok ampiran itu langganan. Yang wis balik jalan-jalan, kamu ratus kajian, kaulah warung pojok ampiran itu langganan. Aduh deng-deng, Ari waris mie rebus deh. Sega goreng. Keluarga besar di mana Bapak? Di mana? Keluarga besar di mana Pak? Jakarta. Nah, Jakarta. Ciladug sayang, Keluarga besar Ciladug. Keluarga besar Ciladug. paling sayang. Aki wong pada kelingan masakan, aki wong pada kedanan, pelayan Warung pojok ampiran itu langganan. keluarga besar Kepuh di atas. Keluarga besar Kepuh. Mangga. Pak Haji Jagung. Asik. Aki wong pada kelingan masakan, aki wong pada kedanan, pelayan Warung pojok ampiran langganan. Pak Kumu. Yang wis balik jalan-jalan, ratus kajian, kaulah Warung pojok ampiran langganan. Pak Kumu. Aduh deng-deng, pakai mie rebus deh. Sega gorengnya Pak Kumu. Daging Pak Kumu atur nuhun. Aduh bukete, Pak Olot sayang,
Paolot labasyo anu mana di masa payun. Aduh Paolot labaksi anu bangga Paolot labasyo di masa payun. Paolot labasyo deui sobi kapayun. Paolot sayang anu mana ati wong pada kelingan masakan ati wong pada kedana pelayan atur nuhun warung pojok lampiran itu langgaran ada nganggo batik biru sahaya nganggo batik biru panitia anu tikapu diangkat tikapu Pak Ulis Lebaksiu aya Pak Ulis Lebaksiu nasib podas asik Aki wong pada kelingan Pak Ulis Lebaksiu anu mana kapayunan paulas lebih Nyaris balik jalan-jalan Lamun urang tos kacihan atur nuhun pangasihna tos kakasih. Aduh denge-denge Mir pusing Sega goreng Pagi ahang anu mana Para aja Aduh buka teh Aduh teh kami apa Haji Ahang Pak Haji Ahang sayang Wah Haji Ahang anu bahagia Di masa kapayunan Aki wong pada kelingan Pak Haji Ahang anu sayang Pak Haji anu berem Lamun putra Pak Haji Encon dasar putra Pak Haji Encon Pak Haji Lantak deh di kampung Lamun urang tos kacihan kaulan warung pojok ampiran Sok direncangan Pak Kubu. asik Pambang yang tos tega disawat
kudu dipilih. Mama Eci gaya, panganten gaya, Pak Hajat oke gaya. Aduh, bingung pikiran. Mana kudu dipilih. Dia gaya, dia sayang, dia cinta. Aduh, bingung pikiran. Aduh, 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 aduh.
lanjut 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 Deui. lanjut 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 Deui. Lanjut. asik 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 Cok. Kasusah
sedikit